샌베차노 함께 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 살아계셔서 역사하시는 하나님 아버지, 저희를 이 세상 죄악 가운데서 구원해 주시는 애 감사드립니다. Амьд байн ажиллаа хийдэг бурхан минь та биднийг энэ ертөнцийн гэм нүгэл дотроос аварч өгсөнд талархаж байна. 아무 소망 없이 죄악 가운데 살다가 영원히 멸망받아 지옥 갈 수밖에 없었던 영혼들이었습니다. Гэм нүгэл дунд ямар ч найдваргүйгээр амьдарч байгаад үхэх юм бол мөнхийн сүрэл болох тэр там руу явах хувь тавилантай байсан билээ. 그러나 저희를 사랑하셔서 이 낮고 낮은 천한 땅에 친히 오셔서 Гэвч тийм бид бүгдийг та хайрлаж энэ дорд ертөнцийн өөрийн биеэр ирж 저희 죄를 대신 짊어지시고 십자가에서 심판받으심으로 저희 죄를 영원히 속죄해 주시는 애 감사와 찬양을 드립니다. бидний гэм нүглийг үүрэн бидний өмнөөс загалмай дээр цовдлогдсон бидний гэм нүглийг үүрд мөнхөд уучлж өгсөнд талархаж байна. 이제 주님의 보배로운 피로 구원받은 저희들 주님의 몸된 교회 가운데서 항상 지켜주시고 거룩하신 말씀으로 인도해 주시기를 간절히 원합니다. Одоо эзний үнэт цусаар аврагдсан бид бүгдийг өөрийн бие болох чуулган дотроо үргэлж сахин хамгаалж өөрийн ариун үгээрээ удирдах өгч байгаа талархаж байна. 구원받은 사람 가운데 단 한 사람도 이 몸된 교회 가운데에서 떠나지 않도록 지켜주시고 Аврагдсан хүмүүсээс нэгэн ч энэ бие болох чуулганаас холдохгүй байхад тусална уу? 항상 천국에 소망을 두고 하나님의 말씀을 통해 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 역사해 주시옵소서. Үргэлж деваажинд найдвараа тавиад таны үгийн дагуу дуулууртай амьдрахад та удирдах өгөөрэй. 오늘도 주님의 보배로운 피로 구원받은 성도들 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Өнөөдөр ч таны үнэт цусаар аврагдсан ахын дүүс маань таны үгийн өмнө ирээд байна. 마땅히 우리가 알아야 할 것을 알게 하시고 Бидний мэдэх ёстой зүйлийг та мэдүүлж 그 말씀을 받아 말씀의 능력 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. таны үгийг хүлээн авч үгийн хүч чадлыг харуулan амьдрахад та туслаарай. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하오며 우리를 죄악 가운데서 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүх цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаад бидний гэм нүгэл дотроос аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 소리가 조금 울리는 것 같아요. За жоохон улаад байх шиг байна. 오늘 시작하는 말씀으로 요한복음 17장 3절 말씀입니다. Өнөөдөр бүгдээрээ Иохан 17-гийн 3 дугаар ишлэлээр эхлүүлье. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Сорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам мөн. 어떻게 해야 영생을 얻는지에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다. Яаж мөнх амьтаа болох вэ гэдгийг маш тодорхой хэлж өгж байгаа үг байна. 아주 쉽고 간단한 내용입니다. Энэ бол маш энгийн амархан агуулга байгаа. 여기 보시면 Эндээс харах юм бол 우리가 영생을 얻는 방법, бид мөнх амьтаа болох арга 제사함을 얻는 방법, буюу гим нүглийн уучлуулах аргыг хэлж 구원을 байгаа. 받는 방법을 하나님 설명해 놓으셨잖아요. Бас өөр үгээр аврагдах аргыг бид бүхэнд тайлбарлаж байгаа хан. 가장 첫 번째가 유일하신 참 하나님에 대해서 아는 것입니다. Хамгийн ихэнд бидний мэдж авах ёстой зүйл нь цорын ганц үнэн бурхныг таньж мэдэх ёстой. 그리고 두 번째가 Тэгээ хоёрдугаарт нь 하나님께서 이 세상 가운데 보내신 예수 그리스도에 대해서 아는 것입니다. Бурхны энэ дэлхий рүү илгээсэн Есүс Христийн талаар мэдэх бахна. 뭘 알아야 되느냐? За юуг нь мэдэх вэ? 이름만 알아야 되는 것이 아니라 Зөвхөн энэ нэрийг нь мэдэж байх хэрэг биш 우리는 байна. 하나님이라는 이름은 잘 압니다. Бид нар Бурхан гэдэг нэрийг бол дуулж исэн мэднэ. 그죠? Тийм ээ? 예수님의 이름도 압니다. Есүс гэх энэ нэрийг ч гэсэндээ бид нар мэддэг. 오늘 이번 한 주간 계속 그 말씀을 드린 거니까. Энэ 7 хоногт энэ талаар л ярьсан болохоор 그런데 이름만 아는 것이 중요한 것이 아니고 гэхдээ нэрийг нь мэддэг байх нь чухал биш байна. 중요한 것은 하나님이 하신 일과 예수님이 하신 일입니다. Чухал зүйл нь юу вэ гэвэл энэ Бурхны хийсэн ажил, за мөн Есүс Христийн хийсэн зүйл, хийсэн ажил нь юу вэ гэдгийг мэдэх. 그것도 누구를 위해서 하신 일이냐는 거예요. За бас тэр хийсэн ажил нь хэний төлөө хийсэн зүйл вэ? 나를 위해서 하신 일이라는 겁니다. Миний төлөө хийсэн ажил байгаа. 남을 위해서 한 것이 아니라 Өөр бусдын төлөө биш. 나를 위해서 하신 일이에요. Харин миний төлөө хийсэн ажил гэж би. 하나님은 나를 위해서 무슨 일을 하셨습니까? За тэгвэл Бурхан миний төлөө юу хийсэн бэ? 무슨 일을 하셨어요? Бурхан миний төлөө юу хийсэн бэ? 하나님은 이 세상 모든 것을 지으셨어요. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийн дээрх бүхнийг бүтээсэн. 그리고 나를 지으셨어요.
Тэгээд өөрийг маань 그리고 бүтээсэн. 이 인류 역사를 주관하고 계시고 Тэгээд энэ дэлхийн түүхийг удирдах байгаа. 실제 내 인생도 주관하고 계시는 겁니다. Мөн миний амьдралыг ч гэсэндээ цаанаа бурхан удирдах байгаа. 우리에게 만물과 호흡과 생명을 친히 주시는 자가 하나님이신 거예요. Бидэнд амьсгал энэ дэлхий дээр хамаг юмсыг өгдөг нэг нь бурхан байгаа. 사실 우리는 하나님을 알기 전에 그냥 나는 저절로 태어난 것처럼 어머니가 나를 낳아줬고 어머니가 나를 키워준 걸로만 생각했습니다. Бид бүхэн энэ бурхныг мэдхээс өмнө, энэ бурхны хийсэн ажлыг мэдхээс өмнө би гэдэг хүн аяндаа үүсэж бий болсон, эхийн хэвлий дотор би гэдэг хүн чинь өөрөө бий болсон гэж бодож исэн. 나를 지으신 이에 대해서 우리는 깊이 생각해 보지 않았습니다. Харин цаана намайг бүтээсэн нэгний талаар бид нар мэдэхгүй байсан. 내가 이 세상에 왜 왔으며 Би энэ дэлхий дээр яагаад ирсэн 왜 бэ? 살고 있으며 Яагаад амьдарч байгаа вэ? 어디로 가는지에 대해서 Би эцэст нь хаашаа явах вэ гэдэг талаар 우리는 깊이 생각하지 않았습니다. бид нар энэ талаар бодлого амьдарч исэн. 그냥 살고 있으니까 하루하루 살아가고 있는 거예요. Зүгээр л амьд байгаа болохоор л өдөр бүрийг бид амьдарч өнгөрүүлж исэн. 때로는 어쩔 수 없이 숨 쉬고 있으니까 사는 것처럼 살 때도 있었을 겁니다. Заримдаа бүр яах ч аргагүй би амьсгалж байгаа учраас л амьдарч байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн өдрүүд ч байгаа. 그죠? Тийм биз дээ. 살고 싶지 않은데 억지로 살 때도 있었습니다. Уг нь амьдрахыг хүсэхгүй байсан гэхдээ хүчээр амьдраад байгаа юм шиг санагдж л байсан. 그런데 Гэтэл 사는 목적이 있잖아요. бидний амьдарж байгаа зорилго байгаа. 우리는 하나님께로부터 이 세상에 왔고 Бид нар бурхнаар энэ дэлхий дээр ирсэн. 영생을 준비하기 위해서 지금 우리는 이 세상을 살아가고 있는 겁니다. Бид нар энэ дэлхий дээр амьдарж байгаа нь мөн хамтаа болохын төлөө амьдарж байгаа. 우리가 엄마 뱃속에서 10달 길리움을 받고 태어난 것처럼 Бид нар эхийн хэвлийд 10 сар эхлээд одоо бэлтчээ төрдөг шиг. 그래서 이 세상 7, 80년을 사는 것처럼 Тэгж байж энэ дэлхийн 70 80 жилийн амьдралыг бид өнгөрүүлдэг. 이 세상 7, 80년간 우리는 영원히 살 준비를 하고 살아가야 된다라는 겁니다. Энэ дэлхий дээрх 70 80 жилийн амьдралдаа бид бүхэн дараагийн ертөнц мөнхийн амьдралдаа бэлдэх амьдрал байна. 그래서 하나님이 우리에게 이 인생을 주신 거예요. Тиймээс бурхан бидэнд энэ амьдралыг зөвшөөрсөн 그리고 байна. 우리는 죽음 뒤에 Тэгээд бид үхлийн дараа 영원한 세계로 가는 겁니다. мөнхийн ертөнц рүү явна. 이 세상으로 끝이 아닌 거예요. Энэ дэлхийн амьдралаар дуусахгүй. 하나님께서 우리를 위해서 이 모든 걸 만드시고 우리를 이끌고 계시다라는 겁니다. Тэгэхээр бурхан бид бүгдийн төлөө энэ бүхнийг бүтээсэн. Биднийг энэ бурхан одоо захирч удирдах байдаг. 내 인생의 계획도 Миний амьдралын төлөвлөгөө 하나님 손에 있는 겁니다. 손에. бурханы гарт байгаа. 근데 우리는 하나님의 그 계획에서 벗어난 삶을 살았던 거예요. Гэтэл бид нар тэр бурханы одоо мутраас ангид амьдарч исэн байна. 지금까지 우리는 하나님의 계획에서 벗어난 삶을 살았다라는 겁니다. Өдийг хүртэл бид бүхэн амьдрахдаа бурханы төлөвлөгөөнөөс ангид амьдарсан байна. 왜냐하면 Ягаад вэ гэвэл 마귀에게 붙잡혀 있었으니까. би бузар сүнсэнд хөтлүүлж явсан. 그런데 Гэтэл 우리는 어제 예수님을 만났습니다. бид өчигдөр Есүс Христтэй уулзсан. 예수님이 나를 위해서 하신 일을 우리는 어제 들었습니다. Есүс миний төлөө юу хийснийг өчигдөр бид сонссон. 죄악 가운데 붙잡혀 있는 나를, Гим нүгэлдээ хөтлөгдөж байсан намайг, 마귀에게 붙잡혀 있는 나를, бузар сүнсэнд хөтлүүлж байсан намайг, 세상 가운데 붙잡혀 있던 나를 энэ ертөнцид хөтлөгдөж байсан намайг 예수님이 십자가에서 나를 살리셨다라는 겁니다. Есүс загалмай дээр аварсан байна. 죄로 말미암아 내 영혼이 죽어 있었는데 Гим нүглийн улмаас миний сүнс үхмэл болсон байсан. 예수님이 이 세상 가운데 오셔서 내 죄를 용서해 주시고 다시 새 생명을 주셨다라는 겁니다. Гэтэл Есүс энэ дэлхий дээр ирээд миний гим нүглийг уучлах ажлыг хийгээд надад шинэ амийг өгсөн байна. 바로 예수님께서 나를 위해서 하신 일입니다. Тэгэхээр энэ нь Есүсийн миний төлөө хийсэн ажил. 내 죄를 위해서 십자가에서 피 흘려 죽어 주셨습니다. Миний гимээс болж загалмай дээр цусаа урсгаж өгсөн. 내 죄를 영원히 속죄해 주셨습니다. Миний гимийг мөнхөд уучлсан. 우리는 이 사실을 알았던 겁니다. Бид энэ үннийг мэдсэн байгаа. 이것은 남을 위해서 하신 일이 아니에요. Энэ нь өөр хүний төлөө хийсэн зүйл биш. 자기한테 적용해야 되는 겁니다. Харин үүнийг та бүхэн өөр дээрээ тусгах хэрэгтэй. 우리 각 사람을 위해서 하나님이 예수님이 이 일을 이루신 겁니다. Тэгэхээр бидний хүн тус бүрийн төлөө Бурхан за мөн Есүс ийм ажлыг хийсэн байна. 우리는 그 사실을 믿음으로 영생을 얻는 것이고 죄사함을 얻는 것이고 구원을 받는 겁니다. Бид үүнд итгэснээрээ би мөн хамтай болж байна. За энэ нь бас би гимээ уучлуулж байна, аврагдаж байна гэсэн үг. 우리는 Бид 틀림없이 гарцаагүй 어제 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셨다라는 사실을 들었습니다. Есүс 2000 жилийн өмнө энэ дэлхий дээр ирсэн гэдгийг сонссон. 근데 그 그리스도가 뭐 하러 오셨느냐는 거예요. Гэхдээ энэ Есүс Христ яах гэж ирсэн бэ? 죄인을 구원하러 오셨다라는 겁니다. Нүгэлтнүүдийг аврах гэж ирсэн гэж байгаа. 세상 모든 죄인을 구원하시기 위해서 Энэ дэлхийн бүх гэмтнүүдийг аврахын тулд 그 가운데 내 죄도
사해 주시기 위해서. Энэ дунд миний гэмигч гэсэндээ уучлахын тулд 왜 이 세상 죄 안에 내 죄도 들어가 있잖아요. яагаад вэ ертөнцийн гэм дотор миний гэмч гэсэндээ байгаа шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 나도 그 안에 포함되어 있는 겁니다. Би ч гэсэндээ энд багтаж байгаа. 근데 많은 사람들이 Тэгтэл олон хүмүүс 자신은 자꾸 빼놔요. өөрийгөө хасаж ойлгоод байдаг. 이게 문제가 되는 겁니다. Энэ асуудал болоод 그래서 내 байдаг. 구원이 불확실한 거예요. Тиймээс өөрийнх нь аврал баталгаатай биш байгаа дээ. 가장 중요한 것은 Хамгийн чухал нь 이 옆에 있는 사람이 없어도 энэ хажуудах хүн байхгүй байсан ч 예수님은 나를 위해서 오셨을까요? 안 오셨을까요? Есүс миний төлөө ирсэн болов ирээгүй болов? 오셨다는 거예요. Ирсэн. 이 세상 아무도 없고 내 혼자 있어도 Энэ дэлхий дээр өөр хэн ч байхгүй би гэдэг хүн гавганцаараа байсан. 예수님은 나를 구원하시기 위해서 오셨을까요? 안 오셨을까요? Есүс миний төлөө ирсэн болов ирээгүй болов? 오셨다는 거예요. Ирсэн юм аа. 나를 위해서 오신 거라는 거예요. 나를. Миний төлөө ирсэн байна. 이건 이기적인 것이 아닙니다. За энэ нь одоо хуваа хичээсэн зүйл биш байна. 이건 욕심쟁이가 아닌 거예요. Энэ бол одоо шунал тачаал биш байна. 나를 위해서 주님은 친히 오신 겁니다. Харин миний төлөө бурхан өөрөө ирсэн. 근데 우리 마음은 어떻습니까? Гэтэл бидний сэтгэл 남을 위해서 왔다라고 대충 생각하는 거예요. бусдын төлөө иржээгээд бодоод байдаг. 정말 예수님이 나 한 사람을 위해서 왔다라고 생각하지 않는 거예요. Есүс миний төлөө ирсэн гэж боддоггүй. 중요한 것은 Чухал нь 예수님은 나 한 사람, 나의 죄를 위해서 이 세상에 오셨다라고 믿어도 아무 문제가 없는 거라는 겁니다. Есүс миний төлөө ганцхан миний төлөө ирсэн гэж итгэсэн ч асуудал болохгүй байна. 그리고 예수님은 십자가에서 나를 위해서 죽으신 거예요. За тэгээд Есүс загалмай дээр миний төлөө өгсөн. 내 죄 용서하는 일을 다 이루시고 Миний гим нүглийг уучлах ажлаа гүйцээсэн. 그리고 예수님은 죽은 뒤에 부활하시고 하나님의 우편에 오르신 겁니다. Тэгээд Есүс өгснийхээ дараа дахин амилж тэгээд Бурхны баруун гарт заларсан. 우리는 이 하신 일을 보고 Бид нар энэ хийсэн ажлыг нь хараад 그것을 믿는 겁니다. үүнд итгэдэг. 그럴 때 우리는 구원을 받는 거예요. Ингэж итгэснээрээ бид бүхэн аврагдаж байгаа хан. 우리 대충 이렇게 생각합니다. За бид нар ингэж нэг 구원 боддог. 받으셨습니까? 라고 물을 때 Аврагдсан уу гэж асуухаар 예, 받았습니다. 그럽니다. тий аврагдсан. 어떻게 받으셨습니까? 라고 질문을 합니다. За яаж аврагдсан бэ гэж зөөрүүлээд асуудаг. 믿음으로요. Итгэлээр. 틀린 말은 아닙니다. За тэр буруу зүйл биш. 그런데 Гэхдээ 그 믿음에는 뭐가 있어야 됩니까? тэр итгэлд юу байх ёстой вэ? 내용이 있어야 되는 거예요. 내용. За юунд итгэсэн агуулга байх хэрэгтэй шүү дээ. 내가 뭘 믿냐는 거예요. Би юунд итгэсэн бэ? 아, 하나님을 믿지요. Бурханд 예수님을 итгэсэн. 믿지요. Есүст 이тгэсэн. 맞습니다. За мэдээж 근데 зөв. 그건 내용이 아니에요. Гэхдээ тэр яг гол агуулга нь биш шүү дээ. 나를 위해서 하신 일이 있잖아요. 일. Миний төлөө хийсэн ажил гэж байгаа. 나를 위해서 하신 일. Миний төлөө хийсэн зүйл бий. 하나님이 나를 위해서 하신 일이 뭡니까? Бурхны миний төлөө хийсэн ажил нь юу вэ? 하나님과 멀리 떠났던 내 영혼을, Бурхнаас холдож хөндөрсөн байсан миний сүнсийг, 죄로 말미암아 하나님과 멀어졌던 내 영혼을, гим нүглийн улмаас Бурхнаас холдсон байсан миний сүнсийг, 죄로 말미암아 죽었던 내 영혼을 гим нүглийн улмаас өгсөн байсан миний сүнсийг 다시 살리기 위해서 дахин амьлуулахын тулд 신이 하나님께서 육신의 몸을 입고 이 세상 가운데 오셨다라는 거예요. Бурхан өөрөө хүний биеийг өмсөд энэ дэлхий дээр ирсэн. 그리고 나의 죄를 대신 짊어지시고 Тэгээд миний гим нүглийг өөр дээрээ үүрэн 십자가에서 죽어주셨다라는 거예요. загалмай дээр миний өмнөөс өгсөн. 내 과거죄, миний 내 өнгөрсөн 현재죄, гэм, 내 미래죄까지 миний одоогийн гим, миний ирээдүйн гим, 내 죄를 영원히 속죄 주셨다라는 거예요. миний бүх гимийг мөнхөд уучлсан. 내가 어떤 죄악 가운데 빠진다 할지라도 나를 천국 갈 수 있도록 모든 죄에 대한 문제를 해결해 놓으셨다라는 거예요. Би ямар ч гим нүгэлд унсан бай, намайг деваачн руу орох боломжтой болгож миний бүх гимийг бүгдийг уучлсан. 그래서 예수님은 십자가에서 나를 대신해서 피 흘려서 죽으신 거예요. Тиймээс Есүс загалмай дээр миний оронд цусаа урсгаж өгсөн 내 хэрэг 죄를 байна. 용서해 주시기 위해서. Миний гимийг уучлахын тулд 이 사실을 믿는 거거든요, 이 사실을. энэ үнэнд бид итгэж байгаа. 그러니까 내가 믿습니다라는 데는 그 안에 내용이 있는 거예요. 내용. Тиймээс би итгэсэн гэж байгаа тэр үгэн дотор ийм агуулга байгаа хан. 그러니까 우리는 구원받았다라는 것을 무엇으로 증명할 거냐? Тиймээс бид аврагдсан гэдгээ юугаар батлах вэ? 예수님이 내 죄를 용서했다라는 것. Есүс миний гим нүглийг уучлсан гэдгээр. 그 말씀을 우리는 붙잡는 거예요. Энэ үгнээс бид нар одоо зуурдаг 그건 байна, 하나님이 итгэдэг 나에게 байна. 주신 약속이잖아요. Энэ нь Бурхны бидэнд өгсөн амлалт байгаа. 성경은요, 하나님이 나에게 주신 보증서예요, 보증서. За Библи бол Бурхны надад өгсөн одоо баталгаа байгаа. 자, 여러분들 은행에 가잖아요. За банкнд очлоо. 돈을 입금은 잘 안 시켜봤죠. 저축은 잘 안 하죠, 그죠? За банкнд бид нар мөнгө бол хадгалахын тулд 내가 돈을 은행에 저축을 하면, 저금을 하면 за нэх очтгүй. Гэхдээ банкнд мөнгө хадгалвал 영수증 줘요, 안 줘요? одоо баримт өгөхгүй юу? 안 줘요? Өгдөг юм болов? 안 가보셨어요? Тийм зүйл үзээгүй юу?
나도 가 봤는데 За би ч үзсэн. 내가 돈을 100만 원을 갖다가 입금시켰어. За би сая төгрөг очиж хийлээ. 그러면 100만 원을 입금시켰다는 영수증 줘요 안 줘요? За сая төгрөг энэ данс руу орсон гэсэн баримт өгөхгүй юу? 줘요. Өгнө. 그래서 우리 통장 있잖아 통장. Тиймээс бидэнд одоо хадгаламжийн дэвтэр гэж байгаа тийм ээ. 영수증을 준다고. За тэн дээр бас баримт нь хэвлэгдэнэ. 그럼 내가 나중에 Тэгвэл би дараа нь 은행에 가서 그걸 보여주면 банкнд очиод түүнийг харуулбал 다시 그만큼의 돈을 내줘요 안 내줘요? дахиад тэр хадгалуулсан мөнгөө буцааж авах уу авахгүй юу? 내준다고. Буцааж авна. 그것처럼 За тэрэн шиг 내가 구원받았다는 증거가 뭐냐? би аврагдсан гэдгийн баталгаа юу вэ? 성경. Библи байна. 나를 구원해 주신 말씀. Намайг аварсан үг. 염소와 송아지의 피로 아니하고 Ямаа болоо туглын цусаар 오직 бос. 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다라는 히브리서 9장 12절 말씀. Харин өөрийнхөө цусаар мөнхийн залилтыг гүйцээсэн гэж байгаа Еврей 9:12. 그 말씀은 하나님께서 나에게 보증으로 주신 거예요. 보증. Тэр үг бол Бурхны надад өгж байгаа тэр баталгаа нохно. 우리는 그 말씀을 믿는 거예요. Бид нар тэр үгэнд итгэж байгаа хан. 내 죄를 영원히 속죄해 놓으셨다라는. Миний гимиг мөнхөд уучлалцсан гэж байгаа. 여기 보세요. Энийг хараарай. 우리는 태어난 날이 있습니다. За бидэнд төрсөн өдөр байгаа. 그리고 지금 현재 살아가고 있습니다. Тэгээд одоо бид амьдарч байна. 오늘이 12월 7일입니다. Өнөөдөр 12 сарын 7. 그러면 내 과거의 죄도, За тэгвэл миний өнгөрсөнд хийсэн гим. 내 미래의 죄도 Миний ирээдүйн хийх гим нүгэл. 예수님이 다 짊어지셨다라는 거예요. 다. Есүс энэ бүгдийг нүүрсэн гэж байгаа. 현재의 죄도, Одоогийн гимигч, 앞으로 지을 죄도요. мөн цаашид хийх гимигч. 앞으로는 더 많이 죄를 지을 수도 있습니다. Цаашдаа бүр илүү их гим нүгэл хийхч боломжтой. 네. 그런데 Гэтэл 이 모든 죄를 энэ бүх гимиг 예수님이 다 짊어지셨다라는 거예요. Есүс бүгдийг нүүрсэн байгаа юм. 예수님이 다 짊어지셨다고. Есүс бүгдийг нүүрсэн. 그리고 그 죄를 십자가에서 영원히 속죄하셨다라는 거예요. Тэгээд тэр гим нүглийг загалмай дээр мөнхөд уучлсан байна. 내 죄 용서하는 일을 마치셨다 그 얘기입니다. Миний гим нүглийг уучлах ажлыг гүйцээсэн гэж байгаа. 2000년 전에 이미 일어나셨어요. 2000년. 2000 жилийн өмнө үүнийг 근데 гүйцээчихсэн. 나는 어제 그 복음의 말씀을 들었습니다. Харин би өчигдөр л энэ сайн мэдээний үгийг сонслоо. 그러니까 나는 어제 그 소식을 들었고 알았어요. Тиймээс өчигдөр би үүнийг сонсож үүнийг мэдэж 그리고 이제 авсан. 내 영혼이 안식을 하게 된 거예요. Тэгээд одоо миний сүнс амар тайван болж 왜? байгаа. 천국 갈 수 있는 이제 소망을 가졌으니까. Яагаад вэ? Одоо бид яваачнд очих тэр найдварыг олоод авчиж 천국 байгаа 갈 수 болохоор. 있는 자격을 얻었어요. Яваачнд очих эрхийг олоод авчиж байгаа учраас. 그죠? Тийм ээ. 예. 어떻게 얻었어요? Яаж олж авсан бэ? 예수님의 피로. Есүсийн цусаар. 예수님이 십자가에서 나를 대신해서 죽어 주셨기 때문에. Есүс загалмай дээр миний өмнөөс өгч өгсөн болохоор. 예수님에게는 미안하지만 Есүсийг бодох юм бол сэтгэл өвдөн. 예수님이 해 주셨어요. Гэхдээ Есүс үүнийг хийж өгсөн. 그러니까 나는 감사한 거예요. Тиймээс би талархаж байгаа юм. 맞아요, 안 맞아요? Зөв үү буруу юу? 예. 해 주신 건 미안해. Ийм зүйл хийж өгснийг нь бодохоор сэтгэл өвдөж 나를 байна. 위해서 죽어 주신 건 미안하잖아. Миний төлөө өгсөн гэж бодохоор би сэтгэл өвдөж байгааз. 그러나 Гэхдээ 미안한 것보다 더 우리가 좋아해야 될 것이 감사입니다. сэтгэл өвдөхөөс илүү бидний одоо бидэнд байх сэтгэл бол баярлах баг. 예수님은 미안하라고 나를 대신해서 십자가에서 죽어 주신 게 아니에요. Есүс сэтгэлээ өвтгөөрөө гэд миний оронд загалмай дээр өгсөн юм биш. 하나님께로 돌아오라고 십자가에서 죽어 주신 거예요. Харин бурхан руу одоо эргээд ирээ гэд загалмай дээр өгөж өгсөн. 천국에 가라고 십자가에서 죽어 주신 거예요. Одоо яваачнд оч гэд загалмай дээр өгсөн. 그럼 우리는 감사할 때 예수님은 기뻐하시는 거예요. За тэгвэл бид үүнд одоо талархах үед Есүс баярлах юм аа. 하나님은 은혜를 베풀어 주셨고 Бурхан нэгүслээ ингэж үзүүлсэн. 그 은혜를 받은 우리는 Энэ нэгүслийг нь хүртсэн бид 하나님 앞에 감사하는 겁니다. одоо бурханд талархаж байгаа. 그래서 내 죄를 영원히 속죄해 주셨다라는. Тиймээс миний гмийг мөнхөд 그래서 내가 уучлсан. 구원받은 날은 Тиймээс би аврагдсан өдөр 복음을 들은 날, гэдэг нь энэ сайн мэдээг сонссон 내 죄를 용서받은 날, гим нүглээ уучлуулсан өдөр. 내 죄가 예수님의 피로 영원히 속죄됐다는 사실이 내 마음에 믿어진 날이 구원받은 날인 거예요. Есүсийн цусаар миний гим нүгэл мөнхөд уучлагдсан байна гэдгийг сонсож итгэсэн өдөр маань миний аврагдсан өдөр баг. 왜냐하면 사람은 두 번 태어나야 되는 겁니다. За тэгэхээр хүн хоёр удаа төрөх ёстой. 육신이 태어난 날이 있고 Энэ биеийн төрсөн өдөр байгаа. 내 영혼이 태어난 날이 있는 사람은 Бас сүнсэн төрсөн өдөр 한 번 죽습니다. байгаа хүн нэг л удаа өхнө. 이 육신이 한 번 죽으면 돼요. Энэ махан бие нь ганц л удаа өхөхөд болно. 그런데 Харин 내 육신만 태어난 날이 한 번밖에 없는 사람은 ганцхан энэ биеийн төрсөн өдөр буюу төрсөн өдөр ганцхан байгаа хүн 죽은 뒤에 өгснийхээ дараа 하나님 앞에 가서 심판받고 두 번째 사망, 즉 불못 지옥인 겁니다. Бурхны өмнө очоод шүүгдээд тэгээд хоёр дахь үхэл болох тэр там руу 두 번 죽는 거예요. хоёр удаа өхнө гэсэн үг. 육신이 한 번 죽고 Махан бие нь нэг удаа өгч байна. 영혼이
영원한 멸망 지옥으로 둘째 손슨. 사망이 이르게 되는 거예요. Мөнхийн сүрэл болох тэр там руу хоёр дахь үхлээр үхэж байгаа хан. 그래서 우리는 구원받는 날이 반드시 있어야 되는 거예요. Тиймээс бидэнд ингэж аврагдах өдөр заавал байх ёстой. 내 영혼이 하나님 앞에 죄를 용서받은 날, Энэ өдөр нь миний сүнс бурхнаар гим нүглээ уушлуулсан өдөр. 내 영혼이 살아난 날, Миний сүнс эргэж ам орсон өдөр баг. 구원받은 날, Аврагдсан өдөр. 이것이 반드시 있는 겁니다. Энэ заавал байдаг. 우리는 영원한 속죄를 받았습니다. Бид нар мөнхийн уучлалыг авсан. 어제 이 사실을 깨달은 사람은, 마음에 믿어진 사람은 2025년 12월 6일 날 구원받은 날인 거예요. Өчигдөр энэ мэдээг сонсоод энэ зүйл сэтгэлд нь итгэгдсэн хүн бол 2025 оны 12 сарын 7-ны өдөр аврагдсан байгаа юм аа. 아시겠죠? Ойлгож байна уу? 아시겠습니까? Ойлгож байна уу? 그러니까 그 믿음이 흔들리면 안 되는 겁니다. Тиймээс одоо энэ итгэл маань ганхаж болохгүй. 자, 요거 요한복음 5장 24절에 Иохан 5:24 дээр 함께 읽겠습니다. хамт уншийе. Үннээр би та нарт хэлье. Үгийг минь сонсоод намайг илгээгч түүнд итгэгч нь мөн хамтай болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин үхлээс гэтэлж аминд шилжсэн. 여기 믿는 자는 영생을 얻었고 그랬습니다. Эндээс харвал түүнд итгэгч нь мөн хамтай болсон гэдгийг хэлж байгаа. 미래 얻을 것이 아니고 얻었다라는 겁니다. Ирээдүйд мөн хамтай болох юм биш, харин хэдийн мөн хамтай болсон гэдгийг хэлж байгаа хэн. 예수님이 나를 위해서 해주신 일을 듣고 Есүс миний төлөө юу хийж өгснгийг сонсоод 믿는 그 순간 구원은 이루어지는 거고 түүнд итгэх мөчид аврал биелэгдэж байгаа. 영생은 이루어지는 거고 Мөн хамтай болж байгаа. 하나님의 자녀가 되는 거고 Бурхны хүүхэд болж 그 байгаа. 순간 이루어지는 거예요. Тэр мөчтөл энэ нь бий болж байгаа хэн. 점점 교회를 다녀야 얻어지는 것이 아니라는 거예요. Энд чинь ингээд сүмд явах хугацаанд бий болоод явах зүйл биш бахан. 점점 교회를 다녀야 얻어지는 게 아니에요. Сүмд яваад байх тусам энэ нь надад олддог 여기 юм 뭐라고 돼 биш. 있습니까? Энд юу гэж байна? 내 말을 듣고 Үгийг минь сонсоод 또 나 보내신 이를 믿는 자. намайг илгээгч түүнд итгэгч нь 하나님에 대해서 알고 Бурхныг мэдж 예수님이 나를 위해서 하신 일을 알고 Есүсийн миний төлөө хийсэн ажлыг 그걸 мэдж 믿는 순간 түүнд итгэсэн мөчид 영생을 얻은 거예요. шууд мөн хамтай болж 제 байгаа. 사함을 받은 거예요. Гим нүгэл маань уучлагдж 구원을 байгаа. 받은 거예요. Аврагдж байгаа. 하나님의 자녀가 된 거예요. Бурхны хүүхэд болчихж байгаа. 성령이 내 안에 오신 거예요. Ариун сүнс миний дотор ороод ирчихэж байгаа хэн. 이건 동시에 이루어지는 겁니다. Нэгэн зэрэг ийм үйл явдлууд болж байгаа. 차츰 이루어지는 것이 아니에요. Энэ нь аажим маажмаар үе шаттайгаар болдог юм биш. 예? 근데 사람들은 그렇게 가르치는 거예요. Гэтэл зарим хүмүүс тэгж заагаад байдаг. 어떻게 그게 한순간 믿어져요? Яаж эн чинь нэг мөчөд ингэж 교회를 итгэгдэх юм 열심히 бэ? 다니다 보면 믿어지겠지요. Ингээд сүм сайн яваад байвал аажимдаа итгэгдэх байлгүй дээ. 아니에요. 그거. Үгүй юм аа тэр. 그건 잘못 가르치는 거예요. Тэр бол буруу сургаал. 그러면 Гэтэл 예수님이 십자가에 죽으실 때 두 강도가 옆에서 같이 심판을 받았습니다. Есүс загалмай дээр өөхөх үед хоёр талд нь бас хоёр дээрэмчин загалмай дээр цовдлогдож өгсөн байдаг. 근데 옆에 있던 한 강도가 Гэтэл нэг дээрэмчин нь 하나님께 자기 영혼을 부탁했습니다. өөрийнхөө сүнсийг бурханд даатгадаг. 하나님, 예수님, 당신의 나라에 임하실 때 나도 데려가 달라고. Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг ч бас аваад яваач гэдэг. 바로 그 사람의 마음을 보시고 예수님이 그 자리에서 이렇게 이야기합니다. Тэр хүний сэтгэлийг хараад Есүс ингэж хэлдэг. 내가 너와 함께 낙원에 있으리라. Чи өнөөдөр надтай хамт Деваажинд байх болно. 예수님은 그 십자가 위에서 옆에 강도를 구원하셨습니다. Есүс тэр загалмай дээр байхдаа дэрэгдэх дээрэмчнээ бас аварж байгаа. 맞죠? Тийм биз дээ? 그러면 За тэгвэл 어떻게 동시에 그게 될 수 있냐는 거예요. яаж тэр мөчөд нэгэн зэрэг тийм юм болов? 우리의 구원은 동시에 이루어집니다. Бидний авралч бас нэг мөчөд бий болж байгаа. 말씀을 듣고 그를 믿는 자는 영생을 얻는 겁니다. Тэгэхээр энэ үгийг сонсоод үүнд итгэгч нь мөн хамтай болчихж байгаа хэн. 여기 그렇게 얘기하잖아요. Энд тэгж хэлж байгаа. 심판에 이르지 아니한다. Яллагдахгүй гэж байгаа. 사망에서 생명으로 옮겼다. Харин үхлээс гэтэлж аминд шилжсэн. 옮기는 건 조금씩 옮기는 게 아닙니다. За энэ шилжиж байгаа наажим маажмаар баг багаар шилжээд явж байгаа юм биш. 하나님이 다 옮겨 놓으신 거예요. Бурхан одоо ингэж шилжүүлчихсэн. 순간적으로 옮겨 놓는 거예요. Хормын зурал ингэж шилжүүлээ тавьчихсан бахна. 바로 하나님에 대해서 예수님에 대해서 나를 위해 하신 일을 알고 믿을 때 동시에 이루어지는 겁니다. Тэгэхээр Бурханы талаар мөн Есүсийн талаар миний төлөө юу хийснийг нь мэдэж авч үүнд итгэх мөчөд би үхлээс гэтэлж аминд шилжсэн баг. 여기에 보시면 Энийг харвал 우리가 아직 죄인 되었을 때 биднийг нүгэлтнүүд байхад 그리스도께서 우리를 위하여 Христ 죽으심으로 그랬습니다. бидний төлөө үхснээр гэж байгаа. 예수님은 우리를 위해서 죽으셨습니다. Есүс бидний төлөө үхсэн байна. 우리를 위해서 왜 죽으셨습니까? Бидний төлөө яагаад үхсэн бэ? 죄 가운데서 나를 건지시기 위해서. Энэ гим нүглээс
намайг чөлөөлөх гэж. 사망 가운데서 나를 건져내기 위해서. Үхэл гэдэг зүйлээс намайг аврах гэж. 예수님은 십자가에서 죽으셨어요. Есүс загалмай дээр үхэж өгсөн. 그러므로 우리를 구원하시는 일을 마치신 거예요. Ингэж биднийг аврах ажлаа хийж гүйцэтгсэн байна. 그것이 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지에 대해서 확증해 놓으신 거예요. Энэ нь Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан хэрэг байна. 이 십자가는 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지를 신이 보여주신 겁니다. Тэгэхээр энэ загалмай бол Бурхан намайг ямар их хайрласныг харуулж байгаа зүйл. 여기 요한복음 3장 16절로 17절에 이렇게 말씀하십니다. Иохан 3:16 17 дээр ингэж хэлж 함께 байгаа. 읽겠습니다. Хамт уншия. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Тиймээс хүүд итгэдэг хэн ч мөхөхгүй харин мөн хамтай болно. Бурхан ертөнцийг яллахын тулд биш харин хүүгээрээ дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд түүнийг ертөнцид илгээсэн билээ. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 행동으로 보여주신 것이 십자가입니다. Тэгэхээр Бурхан биднийг ямар их хайрладаг болохоо харуулсан үйлдэл нь энэ загалмай ахна. 그 어느 누구도 하나님을 의심하지 못하도록 십자가에서 그 사랑을 확실하게 보여주신 거예요. Хинч Бурханы хайранд эргэлзэхгүй байхад хүргэж загалмай дээр энэ хайрыг харуулсан баг. 그건 사람의 힘으로 도저히 할 수 없는 일이기 때문에 Энэ бол хүний хүчээр огтоос боломжгүй ажил болохоор 그 어느 누구도 나를 대신해서 그런 일을 해줄 수 있는 분이 없기 때문에 хинч ямар ч хүн миний өмнөөс миний гимнүглийн улмаас ийм зүйлийг хийж өгч чадахгүй учраас 하나님만이 하실 수 있는 일이죠. зөвхөн Бурханы л чадах зүйл. 그리고 그 하나님이 해주신 거예요. Тэгээд Бурхан ийм зүйлийг хийж өгсөн бахна. 우리를 살리시기 위해서 Биднийг амьдруулахын тулд 죄 가운데로 가는 나를 건져내시기 위해서 энэ гимнүгэл дотор яваад байгаа бид бүгдийг эндээс чөлөөлж гаргахын тулд 우리는 그 사실을 알고 믿는 겁니다. бид нэр энэ үннийг мэдэж авсан одоо үүндээ итгэж 우리는 байгаа юм. 죄인이었습니다. Бид гимтэн байсан. 나를 위해서 예수님은 십자가에서 죽어주셨어요. Гэтэл ийм миний төлөө Есүс загалмай дээр үхсэн. 예수님 왜 죽으셨습니까? Есүс яагаад үхсэн бэ? 나의 죄 때문에 죽으신 거예요. Миний гэмээс болж л үхсэн байгаа юм. Миний гэмээс болж. 네? 그 사실을 믿으면 Үүнд итгэвэл 나는 결국 생명을 얻는 것이고 би амьтаа болж байгаа. 의인이 되는 것이고 Би зөвхөн болж байгаа хэн. 천국에 갈 수 있는 겁니다. Ингээд бид яваажинд очиж чадхаар болж байгаа хэн. 믿는 자가 Итгэгч нь 영생을 얻고 мөн амьтаа болж 의인이 되고 мөн зөвхөн болоод 천국 가는 거예요. яваажин руу орж байгаа. 근데 반대로 이 Эсвэргээр 사실을 믿지 않는 자는 одоо үүнд үл итгэгч нь 둘째 사망, 지옥으로 가는 겁니다. хоёр дахь үхэл болох там руу явна. 죄인이기 때문에. Тэгээ гимтэн хിവэрэ байх учраас 그래서 지옥으로 가게 되는 거예요. тиймээс там руу явах нэ. 요한복음 3장 18절 함께 읽겠습니다. Иохан 3:18-ыг хамт уншия. Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй харин итгэдэггүй нь хэдийн яллагдсан. Яагаад гэвэл тэр хүн Бурхны цорын ганц хүүгийн нэрд итгээгүй юм. 이 사실을 믿지 않는 자는요. Энэ үнэнд итгэдэггүй хүн нь 이건 볼 것 없이 심판 받은 거예요. одоо ямар ч өршөөл байхгүй яллагдах нь байна. 예. 왜? Яагаад? 믿지 않음으로. Итгээгүй улмаас 이 세상의 죄는요. 믿지 않는 죄밖에 없다는 거예요. 하나님 앞에 가면 심판 받을 죄는 믿지 않는 죄밖에 없다라는 거예요. одоо энэ дэлхий дээр гим нүгэл гэвэл Бурхны өмнө очиод шүүгдэх гим нүгэл гэвэл энэ үнэнд итгээгүй гих ганцхан гим нүглэл байгаа хаа. 왜 이 세상 모든 죄는 예수님이 짊어지셨잖아요. Яагаад вүлээ? Энэ дэлхийн бүх гим нүглийг Есүс үүрцэн штэ. 그럼 무슨 죄가 남아 있냐는 거예요. Тэгвэл одоо ямар гим нүгэл үлдсэн байгаа юм 믿지 бэ? 않는 죄. Үл 이 итгэсэн гим. 죄보다 큰 죄는 없는 거예요. Одоо үүнээс илүү том нүгэл байхгүй байна. 그래서 우리는 믿음으로 구원을 얻는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн итгэлээрээ аврагдаж байгаа. 뭘 믿음으로? Юунд итгэснээр? 내 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주셨다라는 그것을 믿는 믿음으로. Миний нүглийг Есүс цусаараа мөнхөд уучлалцаан гэх үүнд итгэснээр. 그래서 성경은 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜를 주신 겁니다. Тиймээс Библи бол бид бүхэнд итгэлээр авралт хүргэх мэрэгүү ухааныг өгж байгаа. 그리고 두 번째는 Тэгээ хоёрдугаарт нь 이제 구원받은 사람들이 одоо аврагдсан хүмүүс 이 성경을 통해서 энэ Библиэр 하나님의 사람으로 온전케 돼야 되는 겁니다. Бурхны хүнээр чадамгай нэгэн болж өөрчлөгдөд явах ёстой. 하나님의 사람. Бурхны хүнээр. 그러면 어떻게 온전케 되느냐? За тэгвэл яаж би ингэж чадамгай хүн болж өөрчлөгдөх вэ? 하나님의 말씀을 통해서 교훈과 책망과 바르게 함으로. Бурхны үгээр би заах, зэмлэх, залруулах 그렇게 교육을 받을 때 우리는 하나님의 사람으로 온전케 되는 겁니다. ингэж зөвд чиглүүлэгдэж явж байж бид нар Бурхны хүнээр чадамгай нэгэн болж 그래서 явна. 우리가 신앙생활을 꼭 해야 되는 이유가 뭐냐면 Тиймээс бид итгэлийн амьдралаар заавал амьдрах ёстой шалтгаан юу вэ гэвэл 구원받기 위해서 신앙생활하는 것이 아니라 би аврагдахын тулд энэ итгэлийн амьдралаар явж байгаа юм биш. 구원받은 사람들이 Харин аврагдсан хүмүүс 이제 하나님의 사람으로 온전케 되게 하기 위해서 одоо Бурхны хүнээр чадамгай нэгэн болохын тулд 하나님의 말씀으로 교훈을 받고 때로는 책망을 받고
때로는 바르게 함을 받는 겁니다. Бурхны үгээр заалгуулж, заримдаа Бурхны үгээр зэмлүүлж, Бурхны үгээр би зөв замыг хайж явдаг. 의로 교육을 받는 거예요. Ингэж би зөв замд чиглүүлэгдэж явдаг байна. 그래야 옛사람을 벗어버리고 새 사람으로 살아갈 수 있는 겁니다. Ингэж байж би хуучин хүнээ тайлж шинэ хүнийг өмсөн амьдрч чадах болохоор. 에베소서 4장 22절로 24절입니다. Ефес 4-ийн 22-оос 24. 여기에 보면 옛사람은 벗어버리고 그랬습니다. Эндээс харвал хуучин хүнээ тайл гэж байгаа. 그리고 새 사람을 입으라고 얘기했습니다. Тэгээ шинэ хүнийг өмс гэж гарч байгаа. 옛사람이 뭡니까? Хуучин хүн гэдэг нь юу вэ? 그리스도 밖에서 살던 죄된 본성된 삶을 살았던 그 삶을 옛사람이라고 얘기하는 겁니다. Христэс ангид гим нүгэлт амьдралаар амьдарч исэн энэ амьдралыг маань тэр чанарыг маань одоо хуучин хүн гэж хэлж байгаа. 욕심을 따라서 살던 삶을 옛사람이라고 얘기하는 겁니다. Энэ өөрийн шунал хүслийг дагаж амьдарч исэн амьдралыг хуучин хүн гэж байгаа. 과거에 묶인 삶을 이제는 끊어내고 Одоо өнгөрсөндөө хүлэгдэж амьдарч исэн амьдралаа хаяад 이 마음이 새롭게 변화를 받아야 된다라는 겁니다. харин оюун санаа буюу энэ сэтгэл маань шинчлэгдэх ёстой гэдгийг хэлж байна. 내가 이제 새 사람으로 살려면 Одоо би шинэ хүнээр амьдрья гэвэл 어디서부터 변화가 돼야 될까요? хаанаас өөрчлөлт орж эхлэх ёстой вэ? 마음부터. Сэтгэлээс. 내 마음이 새롭게 돼야 되는 거예요. Миний сэтгэл шинчлэгдэх ёстой. 그럼 내 마음을 무엇으로 새롭게 할 거냐는 거예요. Тэгвэл би сэтгэлээ юугаар шинчлэх вэ? 말씀인 거예요. Үг. 내 마음을 새롭게 하는 것은 말씀인 거예요. Би сэтгэлээ шинчлэх нь үгээр л боломжтой. 네, 말씀은 하나님이 우리에게 주신 것이니까. Ягаад вэ? Энэ үг Бурхны бидэнд өгсөн зүйл 나를 죄의 길에서 의의 길로 이끌어 가시는 분이니까. намайг тэр гим нүгэлт амьдралын замаас зөвхт хүний амьдрал руу удирддаг нэгэн. 그래서 우리는 성경의 기준에 이제 바탕을 하고 살아가는 사람들인 겁니다. Тиймээс бид бүхэн энэ Библийг үндсэн суурь болгоод амьдрах хэрэгтэй. 구원받은 사람은 Аврагдсан хүн 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 쫓아 살아가는 거예요. Бурхны дуу хоолойг сонсож тэр дуу хоолойг дагаж амьдрах ёстой байна. 그럴 때 마음이 새롭게 되고 Тэр үед энэ сэтгэл маань шинчлэгдэнэ. 이제 새 사람으로 살아갈 수 있는 거예요. Тэгээд шинэ хүнээр амьдрах боломжтой болно. 우리가 그리스도인으로 이제 신분의 변화는 받았습니다. Бид нар одоо Христэд итгэгч гэсэн ийм одоо байр байдалтай 하나님의 болсон. 자녀가 되었습니다. Бурхны хүүхэд болсон. 근데 왜 내가 변화되지 않느냐? За тэгвэл би яагаад өөрчлөгдөхгүй вэ? 내 마음을 새롭게 하지 않는 거예요. Би өөрийнхөө сэтгэлийг шинчлэхгүй 내 байна. 마음을 바꾸지 않는 거예요. Би сэтгэлээ өөрчлөхгүй байгаа учраас 옛 것을 그대로 붙잡고 있는 거예요. би хуучнаа урдийн зүйлээ яг л адилхан зуураад явж байгаа 새 болохоор 사람이 되고자 하는 마음이 없는 거죠. шинэ хүн болмоор байна гэсэн сэтгэл байхгүй байгаа хэрэг байна. 마음의 변화를 안 받으니까. Сэтгэлдээ өөрчлөлт оруулахгүй байгаа учраас 마음의 변화가 받아져야 내 행동도 변하는 거거든요. сэтгэлд өөрчлөлт орж байж л надаас гарах үйлдэл өөрчлөгдөн. 그래서 마음을 새롭게 하고 새 옷을 입으라는 겁니다. 새 Тиймээс 사람을 입으라는 겁니다. ингэж сэтгэлээ шинчлэн шинэ хүнийг өмс гэдгийг хэлж байгаа. 신앙은요, 조금 착해지는 게 아닙니다. За тэгэхээр энэ итгэл гэдэг нь итгэлийн амьдрал гэдэг нь би нэг баг зэрэг сайн хүн болохыг хэлж байгаа юм биш. 전혀 다른 삶을 살아가는 거예요. 전혀 다른 삶. Бүрэн эсрэг шал өөр амьдралаар амьдрах болж байгаа. 옛날과 다른 삶을 사는 거예요. Өмнөхөөсөө шал өөрөөр амьдрах. 여기 보시면 Харах юм бол 옛사람을 벗어버리라고 했잖아요. хуучин хүнээ тайл гэсэн. 네, 이건 버려버려야 돼요. Үүнийг би тайлж хаях ёстой. 죄인된 삶이었잖아요. Ягаад вэ? Эн чинь гимтний амьдрал байсан 이제 байгаа. 새 사람이 되었습니다. Одоо би шинэ хүн болсон. 그러면 의의 삶을 살아야 되는 거예요. Тэгвэл одоо би зөвхт хүний амьдралаар амьдрах ёстой. 이게 저절로 됩니까? Энэ амьдрал аяндаа бий болох уу? 절대 이게 저절로 되지는 않습니다. Огтхон ч аяндаа бий болохгүй. 그러기 위해서 Инхийн тулд 우리는 신앙생활을 하는데 아주 중요한 것이 네 가지가 있습니다. бид нар энэ итгэлийн амьдралаар амьдрахад үнэхээр чухал дөрвөн хүчин зүйл байгаа. 자, 여기 보시면 Эндээс харвал 이제 우리의 주인은 하나님의 자녀입니다. бидний байр суурь одоо бид Бурхны хүүхэд. 그런데 나는 어제와 별다른 거 없는 사람인 거예요. За гэтэл би өчигдрөөсөө нэг ялгараад байхгүй хүн шүү дээ. 왜냐하면 내 안에는 아직도 죄성이 있기 때문입니다. Ягаад вэ гэвэл миний нөхцөл байдал одоо ч гэсэндээ би дотроо гимт чанарыг тээж байгаа хүн. 실제 나의 상태는 죄인이에요. Миний яг бодит нөхцөл байдал бол би гимтэн 내가 хиймээрээ. 구원을 받음으로 하나님의 자녀가 됐지만 Би аврагдсанаар Бурхны хүүхэд болохын хувьд болсон. 나의 상태는요, Гэхдээ миний байр байдал 죄인이에요. гимтэн хэвээрээ. 구원받았다고 Аврагдлаа гэд 내가 지금 현재 바뀐 게 아니잖아요. би одоо шал өөр болцсон байгаа биш багц. 맞습니까? Зөв үү? 맞죠? Зөв биз дээ. 어제 구원받고 밖에 나가셔서 담배 한 대 피우셨죠? Өчигдөр аврагдаж гарчаал нэг тамхи татаа өстэй бас. 더 맛있었죠, 그죠? 담배 맛이 더 좋았죠. Тамхины амт илүү сайхан санагдаа өстэй. 구원받아도 내 옛날 샀던 습성 그대로 있어요. За тэгэхээр би аврагдсан ч гэсэндээ миний урдын одоо байдал маань яг л хэвээрээ байгаа. 있어요, 없어요? Хэвээрээ байгаа юу? Байхгүй нь уу?
있다는 거예요. хэврээ байгаа. 그게 없어진 게 아니에요. Энэ чинь алга болчоогүй. 그러니까 내 안에 나쁜 습성 그대로 있어요. Тиймээс миний доторх нөгөө муухай шинж чанарууд бүгд байгаа. 아, 그러면 어떡하냐? За тэгвэл яах ёстой вэ? 어떡하라는 거냐? Яа гээд байгаа юм бэ? 하나님 자녀답게 살기 위해서 Би одоо бурхны хүүхэд шиг амьдрахын тулд 필요한 거 네 가지가 있는 거예요. шаардлагатай дөрвөн зүйл байгаа. 첫째 말씀. Нэгдүгээрт 그 үг. 말씀을 계속 들어야 돼. Энэ үгийг би тасралтгүй сонсож явах хэрэгтэй. 왜? 사람은 참 미련하거든. Яагаад вэ? Хүн бол их мунхаг. 내 안에 미련한 것이 꽉 차 있거든. Өөрийнх нь дотор мунхаг зүйл их олон байдаг. 고집 없는 사람 없지요. Зөрүү зангуу хүн байхгүй үстэй. 그죠? Тийм ээ. 다 한 고집씩들 하잖아. Бүгд нэг зөрүү зантай тийм ээ. 그래 안 그래요? Байгаа юу байхгүй юу? 아, 나는 고집 없어요. Би 내가 зөрүүд биш 얼마나 ээ. 착한데요. Би ч одоо ямар сайхан сэтгэлтэй вэ? 거짓말 하지 마세요. Бити хотлаа яриарай. 그건 자기 기준이지. Энэ бол зөвхөн өөрийн чинь л яг хэмжүүр. 옆에 있는 사람이 보면요. Хажуудах хүн чинь 고집이 얼마나 센지 몰라. хараад бодож байгаа их зөрүүд хүн гээд. 저도 제가 착하다고 생각해요. Би ч гэсэндээ өөрийгөө сайн хүн гэж 근데 우리 боддог. 집사람은 뭐라 그럴까? Гэтэ манай эхнэр юу гэдэг бол 고집 세다고. намайг их зөрүүд гэдэг. 맞죠? Тийм биз дээ. 아, 제가 고집 세요? Би тийм зөрүүд юм уу те? 그래요. 제가 고집 세요. Тийм ээ би зөрүүд. 그러기 때문에 말씀을 붙잡고 사는 거예요. Тийм л учраас энэ үгийг би тэгэл зураал амьдрдаг. 내 속에서 올라오는 그걸 어쨌든 버리려고. Миний дотроос төрж гарч байгаа тийм муу мухай зүйлсийг би хаях гэж. 그것을 어쨌든 잠잠케 하려고. Тэр зүйлсийг би дарах гэж. 그래서 말씀을 붙잡아야 된다. Тиймээс л энэ үгээ зуурах ёстой. 그래서 우리가 교회에 나오는 거예요. Тиймээс л бид энэ чуулганд ирдэг байна. 뭐 하러? Яах гэж? 말씀 들으러. Энэ үгийг сонсох 그 гэж. 말씀 앞에서 내가 잘못된 게 뭔지를 찾아내서 없애려고. Энэ үгийг сонсоод би өөрөөсөө буруу зүйлээ олж илрүүлээ түүнийг хаяхын тулд баг. 그래서 말씀. Тиймээс үг байна. 그다음에 기도입니다. Түүний дараа залбирал. 하나님 앞에 고침받기 위해서 Бурхны өмнө 하나님과 친밀한 교제 가운데 살아가야 되는 거예요. би засагдахын тулд бурхантай ойр дотнд амьдрах ёстой. 그리고 형제 자매들과 함께 누리는 교제입니다. Тэгээд ахан дүүстэй хамт нөхөрлөх 교제 생활을 해야 되는 거예요. энэ нөхрөлийн амьдралаар явах ёстой. 나보다 먼저 구원받은 사람과 Надаас түрүүлээд аврагдсан хүнтэй 교제를 통해서 더욱 하나님을 경험하고 нөхөрлөж бурхныг илүү ихээр мэдэрч 더욱 겸손한 삶을 살아가는 거예요. илүү даруй амьдрдаг бахан. 그 다음에 전도하는 삶입니다. Түүний дараа энэ сайн мэдээг тараадаг амьдрал. 내 주변에 있는 사람들에게 복음을 전하는 거예요. Өөрийн эргэн тойрны хүмүүстээ энэ сайн мэдээг 나만 тараах. 천국 갈 수 없잖아요. Би л деважин руу явж болохгүй шүү дээ. 이 네 가지는 꼭 우리한테 필요한 겁니다. За энэ дөрвөн зүйл бидэнд заавал хэрэгтэй. 그래서 첫 번째 Тиймээс нэгдүгээр 말씀입니다. үг байгаа. 이 말씀은 나의 곤란 중에 위로라 그러셨습니다. Энэ үг бол миний зовлон зүдүүрийн дундах тайвшрал гэж байгаа. 이 말씀을 기록한 시편 기자는 Энэ дуулыг бичсэн бичээч 상황이 좋아서 하나님 앞에 위로받는 게 아니에요. нөхцөл байдал нэг сайхан байсан болохоор бурхнаас тайвшралыг авсан юм 진짜 биш. 힘들고 어려울 때 Үнэхээр хүнд хэцүү үед нь 말씀 앞에서 위로를 받는다라는 거예요. энэ үгнээс л тайвшралыг авч ийсэн гэж байгаа. 이 말씀 자체가 우리에게 위로가 되었다라고 고백하고 있는 거죠. Энэ үг бидэнд тайвшрал болдог гэдгийг хэлж байгаа. 어떤 환경 속이라 할지라도 Ямар ч нөхцөл байдалд орсон 말씀을 붙잡는 이는 그 환경을 이기는 삶을 살아가는 겁니다. үгийг л зуураад амьдрдаг хүн тэр нөхцөл байдлыг ялан дийлж чаддаг. 그러지 않고 말씀이 없으면요. За тэгэлгүй үг байхгүй байвал 항상 환경 가운데 내 앞에 닥치는 일 가운데 남의 원망만 하는 삶을 살아가는 거예요. тэр нөхцөл байдал донд хүнд хэцүү зүйл дундаа хүндэл гомдлсоор байгаа дуустдаг байх. 남을 비난하고 원망하고 불평하는 사람은 Бусдыг буруутгадаг, бусдад гомдолдог, бусдад төвөгшөөдөг хүн 결국 하나님 말씀이 없는 거예요. бурхны үггүй байгаа хүн байх нь. 남을 비난하는 사람은, Бусдыг буруутгаж байгаа хүн. 남을 탓하는 사람은, За бусдыг муулж байгаа 환경을 хүн. 탓하는 사람은, Нөхцөл байдлаар 자기 шалчилж байгаа 처지를 хүн. 탓하는 사람은 Өөрийнхөө байгаа байдлыг буруутгаж байгаа хүн 말씀이 없기 때문인 거예요. үггүй байгаа учраас л тийм 하나님을 байдаг. 의지하고 살지 않기 때문인 거예요. Бурханд найдвараа тавьж амьдрахгүй байгаа болохоор тийм байдаг. 우리가 하나님의 말씀을 의지하고 살면 Бид нар бурхны үгэнд л найдаж амьдрал 어떠한 고난도 ямар ч зовлон 감사함으로 이길 수 있다는 겁니다. би талархалтайгаар ялж чадна. 우리가 인생을 살아가면서 고난은 어차피 없어지지 않습니다. Бид угаасаа энэ хүний амьдралыг туулахад зовлон гэдэг зүйл байхгүй болно гэж байхгүй. 자, 구원을 받아도 Би аврагдсан ч 육신은 병들어요. махан бие маань өвдвөл өвдөн. 맞죠? Тийм биз дээ.